Tini Grakshalo Tpsc Haboni Bukhakti Kashinanko Moni Koktomatone Panda Kraizaka Koktomatone Biskango Ajuka Shabong Charifang Adong Okra Purnochontor Jomatia Koktomatone Biskango Tiprasa Hamkani Bagai Isi Meetingon Nangko Moni Kok Shalamanoti Korsaka Abrokangka Borok Korok Dograno Tipraham Otolun Dima Hake Tipraham Housing Scheme Bishingti Jogiarogno Nok Rijaknai Nok Taltan Bishingno Tangi Rijaknai Obahikino Tpsc exam Rinairokno one time relaxation 1 lakh honorarium Rijaknai abono karibo Upsc o crack khlaijak Tiprasa rokno obahikino 2.5 lakh rang honorarium one time Rijaknai aborokno karibo musician eba band rokno edisi haponi bukhaktei Chubachu Rijaknai aborokno karibo chivri mutayo chontaino edisi haponi bukhaktei tabuk talo 5000k rang Rijaknai abono karibo buskang salo TTDC haponi bukhaktei Tifra Idol Football League khlaijak mahike 2020 cricket badai mong khlaijani bagibo wansujak tongo hini saka Jotono khulumbaikha my dear friends songno tei haste ni joto lukurokno kha kaham tei khulumaya phar tini ang press meet khaimani jeng agenda wise saklaiwano announcement koekta tongo chini TTDC ni buskang salo jeng toma samang khainai bono tei announcement khainai jeng last isi decision namani rokno declare khainai jeta jeng samang khainai naimani Tipraham otolon jeng romani pilawang sanani musu proudly chini bubagrani netritwe jeng je scheme na halaimani industries department by je Tipraham scheme chalok khai 600 auto jeng rokha successfully auto makha ebong tabok je auto mawi running khai tongnai rok borok EMI rokani bagoi rok kuno problem kwrwi borokni income kahamno ngui tongo kebo 20,000 25,000 oneke 25,000 rokbo ajewo hnai chini thanibo borok khusingjagwi chungno sahao je Tipraham auto mamani bagoi borokno chung subsidy bi rokha 75,000 vacant subsidy omahaike rokha chung kwbangma puilao je roni naimani allegation makha je Tipraham thak khainai no simano auto rojaknai hnai bai allegation romani kintu Tiprao tabokno first time wngna je chung romani hai kebono chung Tipramo tha BJP CPM Congress omahai kuno nailia haisi tabok je 600 auto nanani bisingo ang media rokni bisingti lukurokno sanani musugo nirok verify khainai di sungui nai di je auto nanani bisingo sudu Tipramo tha siminde ma hnai sungui naimo oro jaga CPM Congress BJP jotono tong haisi chung kuno party sinaya je oro jaga officially phainai borokno civil code nainai bank ni hoite onek borok bank ni rejection mamani bagoi jono jole jaknai bo tongo kintu omoto bank ni rules RBI ni guideline mutabek jagi loan ganang rok borokni civil score hayang khankhe borok automatically bank reject khairo koyekjon bahai cases bongkha rang bo phirok marokha borokno rang phirok romani bo chini thani tongo prai 25 jon moto rang phirok ui rokha je puilao borokni civil score naimani pore loan rok ganang rok previous record rok naijagoi bank borokno automatically cancel khairomani bagoi jeng rang phirok rokha ge first time omo chini Tipra hasteo omo hai bubagrani instruction by jeng samung khaioi je chini Tiprasa hengke rodi oro kuno Tipra motha BJP ma haitanai di honjagoi jeng rokha ge tabok jeng buskango thik bahaike scheme tobonani nai tongo Tipraham housing jeng Tipraham housing tabok buskango khainai je mamani bobo jeng busuk khainai 200 300 400 500 omo hai ongoi mano haifano jeng starting agi je jaga ADC ni omo hai housing ni kuno prokolpo omo haike generally rojaya je nukhung hamkrai rohimi kaisa project by borok koyekta location no rokha 30 ta moto rokha jeng 30 ta ya komse kom nung tamosinai 200 ta ni upor ngai nge oro jaga ang clearly sani musugo je Tipraham scheme o bahai ni borok selection khaijanai je boni nukhungo je sugya kisparno boni kuno financial backup kre borno jeng support khainai hai hnai no maharaja omo decision nakha Tipraham housing by pura prefabricate within 3 month complete ngoi thanai je proni simi jeng starting khai hankeno beneficiary selection ngai selection ngmani pore jeng fund sanction khainai sanction khaimani pore je samung tang phainai bo
agency borokno जों rang roi rokha hingke no within 3 month ni bisingo no omo samung complete wngoi thanai haike omahai Tripura ham housing scheme जों chalo khainani thangoi tongo hingke teibo जों encourage khainani bagoi TCS TPS nini TFS TJS judicial service omahai rokno chini Tiprasa ni bisingo जों competition kwbangma tabok khaiwi tongo जों borokno honor khainani bagoi borokno encourage khainani bagoi tei phainai generation no जों tambo swnai encourage khainani bagoi impress khainani bagoi inspiration ronani bagoi जों je TJS TPS nini tambo swnai TPS borokno जों TPSC under je porikha ronai ro borokno जों 1 lakh khnaiwi honorarium ronai one time je crack khaimani no bahaike no nini IAS IPS IRS nini UPSC ni under je pass khainai crack khainai borokno जों 2.5 lakh jora one time honorarium ronai chini Tiprasa ni bisingo omahaike जों announce khaika je bwskangni tak TPSC conduct nai UPSC conduct nai a jagao o level lo jodi crack khaima hangke chini Tiprasa ni bisingo borokno जों one time honorarium ronai ge thik bahaike chini thaneo tabo kwbangma musician tongo artist tongo folk dancer tongo kwbangma film production khainai tongo bono bwhaina chini bubagroni naikol mungbai जों borokno subsidy khlaiwi financial assistance khainani bagoi जों siddhanto nakha je party je group je mane dancer group phang thung nini singer group phang thung band party phang thung mane band party bote pararogo mahai khainai bahaya je renown je Tripura hasteo sinijak tongnai bahai kaisa group singer group phangkha musician group phangkha borok up to 5 lakh jora borokni financial project swnawi rokha hangke जों borokno 40% jora support khainai financial assistance thik bahaike up to 10 lakh hingke जों 30% ronai hingke up to 10 lakh jodi 30% hingke जों tambo swnai borokno motamoti जों support khaimani klainai जों tani subsidy system khai hangke जों jotono saimano chini Tiprasa rokni bisingo je genuine party rok borok hingke mane nangsogoi khaimani hingke totally free khe rokha hingke baksa borok tambo swnai nini haini rang nawi painai bahai intention bo tong hingke जों hani bangoino je genuine party jara rwchanai mwsanai nini mwsamung bahai gdaljak omahai kaisa group genuine party tongkha hingke जों chini tradition chini culture chini hukumu no tui je promote khai tongnai no जों financial backup ronai hai hnoi जों borokno 40% 30% subsidy khainani bagoi जों siddhanto nakha जों chini hasteo जों regional party agini simi chain phaikeno khnalai phaiyo je chini ha honai কিন্তু जों jotono saimano je chini ha ni kono recognize kori kamiam chayo 80% Tiprasa no mane kono officially recognize kori je nokthai ani omo nokthai hai hene recognize kori जों agi bo saha tabo bo hani bang bono officially teiwaisa announce khaini bagoi tini o press meet o sani muso जों ancestral je land ownership purbopurush ni hoite je ani chuchu ni chuchu जों jaga dokhol khai tongo even nini tamasnai 1960 je TLR LR Act je pro snajago boni sai sikang jog chini chuchu rok tong phaio haifano chini nokthai ni porcha kori chini mai khetoni porcha kori omahai kwbangma chini Tiprasa tong omo tabok ni kok ya even ketal kok bungya hingke bono जों nini titi edition ni hoite officially जों ancestral land ownership जों borokno ronai recognize khainai hani bangai जों chini subjonal level zonal level जों agi no bono chini edition hoite saklai rokha je application khaibai di hinoi to phano application tak jora khaijaya khaijagoi tongo je khaima jaga maximum jaga o khaijakha hingke je khaya tonai borok no bo kobok ni muchu khaidi जों officially at least edition hoite recognize makha je omo phonani hai hnei recognize makha hingke je kono ONGC phaithung
जेकुनु गेस पाइपलाइन नि बागै फाइथों रास्ता नि बागै फाइथों डेभलपमेन्ट पार्पास नि लैंड अक्युपेशन ओंथों नों कम्पेसेशन छाना नि बागै एटलिस्ट नि बागै कासे डकुमेन्ट ओंगै थानाय जे एडिसि आनो एनसेस्ट्रल लैंड ओनरशिप सर्टिफिकेट रहा जे अर जागा आंनो तंफायो आनि चुचु तंफायो हनै साइमानाय जा नगे अमनि बागै जों ऑफिशियली ताबो आं डिक्लेयर खायो चिनि तिप्रासा रक ताबो फोनो जे बनि बागै पाटा नि बागै निनि खास लैंड न निजेनि बुमुनि बागै एप्लीकेशन खाया खतम खाइके खाइदि जों गोबां माने नगो एसडीएम नि हयते चिनि टिटी एडिशनल लैंड अलॉटमेंट कमिटी दङ बनि सिनाव एसडीएम लेवल डिनाइड ओंगै पायो कुनो बरक तै साकाव सि सफाया डकुमेन्ट जे बरने रहा आरो न पाइपे हा हानिबां जों ता वान सखा जे डाइरेक्ट जोंनो हेड ऑफिस नि कालेक्ट खाइनाय चिनि सब जोनाल नि लेवल चिं कालेक्ट खायो चिनि और हेड ऑफिस नि हयते बरनो प्रोसेस खायो कनसर्न डीएम एसडीएम नो जों चिठी रय रहनाय जे बरनो जों एनसेस्ट्रल लैंड ओनरशिप रखा निरबनो बाद बाकी ओनरशिप म्यूटेशन खाइनायनि बागै प्रोसेस नादि हनै जों लेटार रय रहनाय इंडिविजुअल खरसा खलाय गे मचिनि बागै ब्लै नांमानि जे आसे कदोंमा जों हा हाय हलाय दङ चिनि कुनो रिकॉग्नाइज करै कुनो काइसे इंस्टीट्यूशन कुनो काइसे एडमिनिस्ट्रेशन नन रिकॉग्नाइज रयाङै दंमोन दिनै जों बोबाग्रानि नेतृत्वे एडिसि नि हयते काइसे गवर्नमेंट नि सर्टिफिकेट जों मावै थांनाय तारमाने बसकांनि प्रोसेस जों इजी ओंगै थांनाय हानि बागै आं सानाय मोसौबो जतनो एप्लाइ खाइदि दाइति नो जों बनो रनानि बागै साक थानाय अमा हाइकेनो जों लैंड नि मेटा जों ताबो 2 मास नि बिसिङनो चिनि जम्पैजला एसडीएम नि हयते खास लैंड न बरक अलॉटमेंट नानि बागै एप्लाइ खाइमेनि पाकसे जरा जों राफलि 1000 खास लैंड वो अलॉटमेंट नानि बागै जे एप्लाइ खाइनै रनो जों एडिसि नि हयते 4 बছर 1000 नि एबाब लैंड अलॉटमेंट नि एनओसी रखा एसडीएम नि हयते बरक बसं माखा माया बतो चिनि और रेकॉर्ड छकफाया किंतु एसडीएम नि हयते रिकमेंडेशन छकफाइबै जों बरकनो अलमोस्ट 1000 नि एबाब लैंड नि ओनरशिप खाइनायनि बागै अलॉटमेंट नानि बागै एनओसी रखा नगे ताक रिसेंटली जों हायनो हाय 61 इंडिविजुअल फैमिली जम्पैजला एसडीएम नि नो आरनो जों हायनो हाय कताल के बरनि एप्लीकेशन न जों एनओसी रफाइका फाइनेंशियल तेबो जों रनाय कारण चिनि एसडीएम लेवल नि हयते ताबोबो कयेकटा प्रपोजल सफाइजाक दं नगे अमनो जों बसकाङावबो रवै थांनाय तै काइसा जों जतनो सावो चिनि तामसनाय ट्रेडिशन कल्चर चिनि हुकुमरनो जों प्रोटेक्शन खाइनि बागै तेबो साम खाइनि नांगौ हाय हनै जों जतनो खोनाव आगे बोखनाव किंतु कयसनो एतो दिन डिसिशन नाजाया अमहाय ओंगै फाइमेन न जों ताबाव निरो जों टिटी एडिसिओ फाइमेनि बोबाग्रा नेतृत्वे फाइमेनि एक बছर सकायावनो जों जत समाजपति रनो रिकॉग्नाइज खाइका जत समाजपति न जों ऑनरेरियम बरखा पर मंथ 5000 के ताबो सुजरा कंटिन्यूअसली रजावै तंख एवं उलो बरजांनाय जे जों तंसा जों करिफ्रतो तै बाद बाकी और एडिसि हाफां चालकनाय बरक डिसिशन नावै माने रनाय रया किंतु जों तंसा बरनो रवै थांनाय अमचिनि डिसिशन ठीक बाहायखेनो ताक चिनि 14 देवता मताय जों जतनि शिव 14 देवता चिनि महाराजानि प्रियर नि सिमी पालायजाक फाइमानि किंतु आरनि चन्ताय रगनो जे चिनि टिटी एडिसि नि हयते जे रेसपेक्ट रनि नांमानि अनार रनि नांमानि एतो दिन रजाय ओंगै फाइका जों 5 बोसोर कावै थांखा हायफानो जों लेदो फानो जों डिसिशन नाखा जे बरनो ऑनरेरियम रनाय हनै जे बरनो जों ताबो ऑनरेरियम पर मंथ डकुमेन्ट दंना जाखा पर मंथ 5000 खलाय आरनि चन्तायनो जों रवानि बागै जों एनाउन्स खाइका तै गसेवै नाखा जे जों इसिव अमहाय गसे जानो ता बसकानि सिमी बरनो ऑनरेरियम रनाय ठीक बाहायके जों ताबो सिनियर टिटी एडिसि सुपर लीग चलै दंगो तिप्रा आइडल चलै दंगो अमबाय ताकसिनि फुटबल यंग जेनेरेशन रनि जों जतनो साइमानो फुटबल चिनि तिप्रा हास्टेव ब्लै प्रमोट ओंगै दंगो तै जे थंनाय रं अलमोस्ट 100 जना बरक बेनिफिशियरी प्लेयर रक बेनिफिट तो पर मंथ 8000 खलायो जे
आसो गोबां जुबक रक at least 3 month ni bangai phano borokno जों jaga rokha te onarium rokha bwskango borokni future ni jaga nawani bagaibo जों borokno platform rok makha tipra idol bai chini rwchanai rok almost 250 jona moto audition rokha 75 jona moto nini galarao ni bagai tabo preparation ngoi tong phainai salo जों bahaikeno TTADC ni kaisa cricket T20 ambo जों khainani bagai ready tongo day dog venue rok bwsuk team ngnai bomhai method rok ngnai amo जों ulo discussion khainai discussion khaiwi declare khainai kintu जों sudu football lo simiya sudu cricket sudu tipra idol simiya जों cricket te onnaino games rok no promote khainani bagai wasawi tongo thik bahaike chini dophani bangai जों bwskango toma samung khaini nang bikharokni bangai jemon tipra ham housing hondi nini auto जों romani hondi bahai samungno bo जों agawi thangnai ge financial tuluk tuluk je जों samung khaimen no nironi media ni bisingtwi chini haste ni joto lukurokno जों sironani bagai no ang tini TTADC ni wngwi o press meet khai ge blai khe hambai jotono khulumbai khe Sisa je tipra ham je house mum pani bofan se apply ni ba boro daga khaijen tipra ham housing scheme tabok no chalo khaijanai within this year mane this financial year no chalo ngoi thangnai amki document dok ki amo जों jotono beneficiary selection khaibani bagui guideline rok thung prepare khaija sudu guideline जों tabok ronai mane boni eligibility criteria bom hayangnai hairok जों saklaiwi ronai rondi 400 family 400 family chini Tiprasa ni bisingo je bikrako nukhung hukhung kwrwi boni mane rowina di randi rok chuya boni bwsa kwrwi tei koisa nainai kwrwi hairok no जों selection khainai guideline almost complete Sangka edisi hapango je tongai borok joto da Chubachu manno ADC hapang mane ADC area o jo tongnai joto do mana যে লেন নি ব্যাপার আবকে সিনে এডিসি সরকার বংন ফিরে সরকার নাই না tabok jora to chini ADC o kuno mane registration ni omo kwrwi kho जों borokno tamo sene ancestral land ownership hisabe जों certificate doinai boni othono omo hai je omo jog no oro jaga no o phona bo oro tongwi phaiyo hai hne ADC ni hoite recognize ronai haisi karon kuno recognize document government ni hoite kwrwi mane nung oro 100 বছর tong phaiyo 50 বছর tong phaiyo ni kuno proman kwrwi সরকারি ভাবে no koisa gosiya amno जों ADC ni hoite gosirnai je nung oro asuk 50 বছর last mane since mane 1960 pangkha 1940 pangkha bo oro jaga o asuk plot number asuk khotian number oro jaga bo tong phaiyo hai hne जों ancestral land ownership rogwi ronai তখন রেজিস্টার না যে register state government ni thani nungnai আচ্ছা তা কাছে যে টিপা আইদো আইদো যে বাস বাস টিপা ডান্স হলো হদো আমি মাছখানায় রোগ করোনা করুন দংনা বা আমরা গো ছালাই আমরা Tipra dance ni bagui taksi jora kuno decision rok najayakho alochona bo ungjayakho jodi public ni demand tongkha hingke chini Tiprasa rok ni bising bahai tongkha hingke जों oboisoi wansonai joto lukurokno suggestion rodi hnoi request khaini musu je omahai event khaikha hingke chini chrai rok youngster rok tei ulo benefit banai omahai kuno particular suggestion tongkha hingke suggestion roiman